Mondo ng'ato nyalo tiyo gi mich ma en go mondo lok godo ngimane. Kowuok e kaunti ma Kisumu atere nyaka e kaunti ma Isiolo. Rowere kaunti ma Isiolo koro yudo puonj e wi lony manyasani ma otisi kaka ujuzi manyatani, kaka achiel kuom yore mag ketogi mabor kod timbe mag njore kaka kuo jamni. Ma en chenro mane ochaka yanga e odiechieng' mane dhiale rowere e kaunti no. En achiel kuom yore mag duoko rowere e somo kendo miyogi yore ma ginyalo keto godo chiemo e mesa. Gikoni nyaka sani gisepuonjore lony ma odhuro. Mano ba bende nok ginyalo ng'eyo kaka loso simbe ma okethore, pikipiki twang'o lewni e kind mamoko. We want our youth to be healthy and we want our youth to participate in economic development. So kwanza ni skills, then we connect them to the possible employers. Saizi ukiangalia wengi wetu tuko kwa biashara ya labda kutengeneza simu, mwingine ako busy kutengeneza stima, mwingine ako busy kutengeneza mapikipiki, so hauna hiyo idle mind yenye unaweza enda kushughulika na mambo rasmi. Vijana wanajituma. Kwanza wameongojea kazi kama hiyo mambo na ujenzi wa nyumba zile nye hiyo mikakati ya serikali, lakini unaona sasa kuna wengine bado hawapati opportunity kwa sababu vijana ni wengi. So kwa hivyo vijana tuletewe pia zaidi mambo mingi zaidi. Through ujuzi manyatani is a vocational training where we take trainers to the people and it target everybody within the community. Kama umewahi shule ama haujawahi kanyanga shule, wewe ulikuwa unachunga tu ng'ombe ama kazi yote ulikuwa unafanya, wewe una qualify kwa hiyo ujuzi manyatani kwa sababu inafunza wa vijana skills.